boleh kasih pulungan na kumakal kaya ipadyan na kasalan katuan na sulit batang kale na kakulan siya Tamanok po. given aktu PPGT lah puri po beneran elo Ilo na nih. oh iya pak Aduh. Ira Raya mau menyanyi, Ray. Mau menyanyi. Tidak latihan nak. Kalian semua, mau tahu itu tuh? Kepala suku ini guys, yang punya balusu Bang Lipo bersama Ya dia. pembawa saluran pematuan dalam jadwal Jokowi terbilang Bindi karangan mantan presiden dari Kampala yang saat ini masih Tapi menjabat sebagai presiden Pak Budi di tidak akan hal seperti dirinya itu di tempat lain. Janulan ni ako po itu Pak Kurya semangat kepala itu itu pengalaman laku jual atau Sama Ame dari Bulu Toto guys. Oke. Bisa dikupas itu sebagai saya. Apa persiapan mulai? Yo. Oh ya teman tawa. Mantap komandan. Mantap. Mengeruah mau dan Komandan mengiru. potoner ya. Potoner mana? Potoner. Apa bisa paling di sini ya? Waduh. Hancur. Selesai acara sudah mulai guys. Iru ri.
Persembahkan dengan 1 gelas dulu pengopen. Bersama Anda pelite dengan kawan-kawan di sini guys, lagi minum kopi. Oh, view dari Batu guys. Satu-satunya orang yang bisa tinggal di Batu ini guys. Tidak ada orang yang bisa tinggal di Batu ini selain ini. Kecuali saya. Kecuali ini guys. Para penduduk Batu. Wih, Tonir. Oh, Tonir. Mau lempar aku, Tonir. Kencing sini saja. Astaga. Halo guys. Oh, Sapa-sapa dulu pemirsa. nama aku Ellen. Ayam. Budak Saleon Bang, yo. Susun kok tukangnya bagian belakang Saleon Bang kan guys. Kok tidak ada pilihan apa? Kenapa tidak menyanyi kita? Ada personal, kalau pilih percaya mana sendal pun? Mana sendal pun? Mana sendal pun? Aku tahu mereka nonton di situ. Mereka nonton. Oh, rupanya ada teri-terian nih guys dari SMGT. Oh, apa di dalam batu guys? Spill piong dulu, sudah tadi piong. Weh, makasih kami besok pang kami mi. Oke abang. Oh, di bawah ada teman kami bisa guys ya.
Ya, Guru semangat lah ko guru sekolah minggu siya anak ta sekolah minggu. Wah, turut dong mimpi ya. Puang tontong di pudilan mintu kadipudian. Kombongan masalah na puang susi tumangka di pepisanan tamate kombongan lantai jemaat penemuan kumuyati Allah lanung keresumanga inde pada talu bulinna la dipugau tu dena pada remasalo lako pia-pia. Muyan na tayo pa natandai pia-pia tu patunda padoran masalo. Patay na yato tulamin dari sa kalangan laun dampa untarima padoran masalo. Bilang yato pia-pia naraduka ukungan dio na kasalan. Di si menai dio me Adam. Apa unampa aduka makarimanan demi puang matualan Yesu Kristu. Susi na pamaleso kadan na puang matuala ko Abraham ambe na tuminto tumapatungan kumua. Laku randuk tu baseku lantangata laku bati sesomu undin na yamu tu misa base matontongan kumua aku te tuka penomban sia na penombai mintu taruk undin na pamanasaduka Rasul Petrus na kuah berana kamu na patu tu pangalu ya te sia anak mi sia mintu to mai tu membela pira-pira tu na tambai puang ta puang matua tama sia puang Yesu kalena makan na kuah popa elo nai tu pia-pia dami gagay sa lako kaleku. Ana yamote tu sisina to tu laun tarima parentana suruga. Ia to nadolona napasan puang matua lako Abraham. Laun pugao itu pangalu mane lako taru sia sona. La dari base matontongan. Sia tanda menasana kanamparan. Apa ya? To namangka puang Yesu empat kibolo rara malabi na dubuntu Golgota tamut tala umpugal tu na pangalu muane na ula 5 sangading na yamu tu pangalukan muane laku Kristu yamu tu padoran dini umpasilamun komi siyaw umpamalimbangun komi sola situru kapatong manami dio na kuasan na puang matua tu umpamalimbangun ni dio may tutumate. Yamato niya tu pia-pia si patu la di Dio. Bilang na pia yato may la disabu mo anak na puang matua sala umpomana parentana puang matua. Lantu yan nate yatu ambe sola indo sola laun te manda pasanan lang nadai sa panundu melo anak na nadai tu si turu na pangalu na puang matua. Mintu sulu tulang pipidio anak na di palaku ang nabenta. Sulu solanasang lan Kristu Yesu. Mangka memirangi kumuyatu paadoran masalo inang napaparentan puang matua. Dadi manasa lata pupedio tu anak bitita situru parentana puang data sanga bangri kumua kabiasan bangri batu kapatunganan sala. Lataisan solanasang kumuyatu paadoran masalo. Umpaduluangki na malesang batuanan na kadibasian kasalanta lan rarana puang Yesu lako tutumangka na tonno di ko anapayan kumua mitemanda mo tu kadan na puang matua amisorong tu anak mi la di Dio totemo kupalaku mi pibalite talu pekutana di olon na puang matua sia pekutana ma pempisan muakuraka esulu kumayatu anakta ditambuk siya didadian lan kasalan. Ia moto nama ataluan laku rupa pari. Ontong pinarua ukungan dumi puang matua. Apa dibilang masero mo lan rarana Kristu. Ia moto nasipatu di Dio. Apara mukua mebali muaku muraka. Muaku mo. Terus semangat.
Mupatongan raka kumua yatu pangadaran lan sura amadatu yamo tupepasan dolo na peru yamo pangadaran tongan siya sundun ladini unampa kamakarimanan salakona. Para mi kuwa mi bali mi patongan mo raka. Kurre sumanga. Di olona puang matua. Siya kombongan na laun nunadai. Siyang panundu anakmu laun tandai puang Yesu Kristu susi tumangka di pokaday na. Para mukwa mi bali mualu umuraka. Kurre sumanga. Abira Ratu Paleon. Dan Christina Ratu Paleon. Abira Ratu Paleon. Kudio ko tamasangan na puang matua ambe. Na puang Yesu anak tunggana. Na puang pena masalo. Amin. Christine Ratu Paleon. Kudio ko tamasangan na puang matua ambe. Na puang Yesu anak tunggana. Na puang pena masalo. Amin. Teruna Dilan Ratu Pasule. Dilan Ratu Pasule. Kudio ko tamasangan na puang matua ambe. Na puang Yesu anak tunggana. Na puang pena masalo. Amin. Nasya Ratu Sampelalan. Natasha Ratu Sampe Lalan. Kudio ko tamasangan na puang matua ambe.
Puang Yesus anak tenggana na puang kena masalo. Amin. Gloria Kartini Simullo. Gloria Kartini Simulu. Kudio ketamasangan na puang matuan be. Puang Yesu anak tunggal na puang kena masalo. Amin. Kumbungan macam mana puang, may kumita bendan sa lanasan, tapepenani, papulian sarado, kalungkulon na pa, Standard. Silakan persembahan keluarga. Sembayang dulu. Tama sembayang. O puang matua, puang unisuni angga maritik, ambe mamase tongan, makrusmakan siya kipudi komi, bila namang kamu komi umpagari mintu salaki, siya kasalan na anaki, mangkaduka mo kani napulong pinamasalo, tama kumbungan na anak tunggami, menjadi anak mi, susi tu na pamanasa paduran masalo lako kaleki. Masambayan kan ni lako kalemi, lansangan na anak kaburomi, na pinamasalomi mora tontong umpatudoy, siya undar na ito pia manimang ka di Dio, ang natutun lobo lan uang Yesu Kristo, siya untanday mamasemi, ang natuang pugaw kamanaparan, ben ni kamatutoran na bela uniya kakadakian, siya diata tetua batang, naturun nampa kapatulan na Yesu Kristo, ang napudi siyang pakalabi ito sa nganin, ben ni kamatutoran sa kakinan, tuto matuan na, lampanundo anak, lutan ni Yesu Kristo, menedipuang pakarimanan na, minto na teki pala ako mati kalemi, lantang na puang kitong Yesu, juru salamati. Amin. Silakan persembahan keluarga. Ya.
NKB 39. Nadang biat tu nalatan nai masambayang manimbo sa malele siya mga kurusma. May kamita tole masambay, tang sambay. Penduan pentalon mapuang pinapa tang ibinenggay kinirisabu madatu sa ngami mga kurusmanga. Kurusmanga puang hindi atu sa kesempatan tumang kami seorang laku kami, kininipuang penombay kami, kininimpudi kami, kinimpakaraya kami, siya kininay puang melada sa lanasang doon na sukaran alu kami. Kurus mga lendo kadami puang lesyonkan kumuha, kamumbengkan iti mikatuan, kamumbengkan iti mitalulolona, labi raka puang, kamu pasaki kan si misa-misaki lantai katuan iya teh kurre sumanga anak puang kipatongan puang kuma kamu tumangkang pasaki kan lansang tahun pare masalinda kini tuo kini mengkarang kini empat nate itu pasanan tengko nalo to temo puang rampo kipe malaran inde pare tallu bulinda rampo puang kipe malaran inde kurian manuk rampo puang kipe malaran kisorong mati kalemi indi anaki solalima untarima paadioran masallo dinopa puang apa tu kipugaw allo tutemo lakende kemabaw pangden na pumalabi sa ngami na potete papasakemi lago kami solanasa nasambayan kan mati kalemi puang sambayangan ni temimintu buara ataki temimintu asele pengkaranganki kumuopu ang kamu lampe pembakay kamu lampas sake lante kula lagi tingilako di kodinopa apu ang namaringki kipake lampataro te katuan lan kamin kolan mati kalemi kimau pa solanasang rongko kan angga mairi puang matua pung kapenumbang di suruga yadu kateme patuangki temi tananangki patuangki rendenan tedong kurian manuk dirikan palungan lai pasak di kodinopa apuang nasa kendek-kendek na sia membaka bakana
kipake puang lolang tuo si kamasian. Labi reka puang lolang tuo memala mati kalemi. Jadi katemi anak-anak tumangka puang tarima paderan masallo. Kamu lampas sakit tutoran Indo ambena. Labi reka puang te Diko din no pa na pada lobo sa pada kasalle kadami kina na manara. Analan katuan na puang randug bitina na tandai komi. Ana tandai komi kumulan manda pong Yesu den katuan kasalamaran. Puang matua, puang kapenumbang di suruga. Kipasambayangan puang. Mbay dem temay kumbungan mi. Temay taon mi puang. Tula mamali rampo lante kami numban kaparanuan atau tutemo. Mbay din rupa sa kalangan. Yakilan ni kamasakian o puang pamalikian. Yakilan ni rupa pergumulan o puang kamu makuasa. Rampo kumilang tanga katuan na. Tolong itu na katuan na. Iko din no pa puang na madin tilendo kini kara-kara pergumulan. Ki madin puang sipulong lante kami numban. Susi tu pagaw atau tutemo. Puang matua pangga penumbang di suruga. Alo tutemo puang. Rampo kanung pemalaran itu apa mi kami siangkan yung batang mati kalian. Lami pas sakit itu yang nanti puang. Dikuadin nopa na dipake melo. Lantai tangga pelayanan lantai kumbongan. Puang matua pangga penumbang di suruga. Pasambayangkan mati kami. Pasambayangin temay anak-anak ki. Pasikola minggu. To mangurangki. Lan kalau beranda. Lan kapeladaranna. Yomit perguruan tinggi saloko. Teka. Pasat di sulanasan puang. Dikuadin nopa. Natontong sa bara. Na pada lobo sa pada kasali kadaan minakina. Nampai itu ni buah-buah katinan na. Namarin puang kisula si pulong. Susi itu pagawa atau ketemu. Dijenis gereja o puang kamu pasati sulanasan. Minto peluso igir. Dikuadin pa tontong si 25. Sidekan leno-leno. Unang kanan itu tugas pelayanan komunitas puang. Dipanyangkan lama kamaya masih terus. Puang matua pagka penumpang di surga. Masambayangkan mati kalian puang. Rampo kami puang pamatinang isimisa-misa. Pakadai kaborol kan mahalde. Iko dinopan na ito katuang kitontong mamali na kalian. Pakadai mamase kan puang. Iko dinopan na ito katuang kitontong kitirulan kasimpulan melo mati kalian. Kimau pa dote kulin na padang. Labi reka puang rongko kan diyo tingayo malabi. O puang. Yate kurian sumanga kipati ko mati kalian. Lantuk tama tumimi na pinangki. Kurian sumanga ito na nagkatuan. Sa tontong kan masambayang puang mati kalian. Langkay kula laki tinggi lako. Kung kamu kampay kan kamu rinding palay. Buddha tu rencana, Buddha tu program, Buddha tu tianga, o puang bungkaran kan lalang. Iko din no pa puang, nya tu rencana kegiatan program tu tianga tu leki tangaran. Maalin dadi bilang papasak sa pandaranan ni. Ako kani mintu sa manasang kan puang. Puang matua pun kapenembang di suruga. Jaduka temeto maperempati. Randuk demi madonna seta mate tondok. Kamu puang pasati solonasa. Dinopa po natontong ulepen ite tondok nan melo telembang. Naraki rapa solonasa. Pada unala kataan ang pinumbay ko ni. Puang matua, puang kapenumbang di suruga. Maka kanduka kan puang usorong pemalaki. Lah marupa natura. Mangkaduka kan puang usorong pemalaki lah marupa doi. Lah mereka puang batang kalegi ki pemalaran. Tanda tasikina kaparanuan butulan penangki. Pasake tuminto na to puang na din gay na lakukan solanasak. Puang matua pong kapinumbang di suruga. Pasake mo kan puang. Lalu rampanan kapaki. Lalu pengkarangangki. Lalu anak-anaki. Lalu mintu sulapa agan. Anayatu katuang ki puang. Pakalabi ko. O puang. Yate kulla lako tingilako. Tamalisu palami kinisidan saroni. Kuma kamu pasake kami. Kamu rinding palakan. Kitontong seria kamu rampasan. Maturu-turu mo kami puang. Mi pagarisan kan cara budangki. Mi tarimakan trampo mingkarapa matilomi. Mati telasan na puang kipong Yesu. Kisabu madatu sang amin. Makure sumanga o puang matua. Haleluya. Amin. May komisyolanasang tarani tudon na pituruna katuan baru. Kuasa tu puang matua
Umpakabui komi pakamasyanna. Ami tontong tang kakurangan lan mintuna naurungan ni kalaabian komi lan mintu penggauran melo. Mapenduan na Korintus pada salah kasera angka mapen karon. Bilangan PKJ 179 1 dan ayatnya yang kedua. Kombongan masalah na puang Komisi Solator Romanasana kapatungan nami Kumo Yesu Kristo inang iya mo puang Siya juru salama anak telino Tutontong umpasaki ki solanasang Mi tarima papasake na ibi puang na puang Na puang mera umpasake komi siya ungkaterinay komi Napuang mera umparangi komi lindona siya unkaturu-turui komi. Napuang mera umpatirang komi lindona siya umpasiria komi kama rampasan. Amin. Tatampak itu kami membantah oleh menani lamai nanyang kombongan tanduratu bapak patang pulunanan kaya maaf pisan.
kombo salo na pung matua ramporan dan tu kami lombanta Oke, latihan sudah itu temo selesai bersama ini, anak guys. kita salo nasang Jadi buang pasak ya. kita sudah bisa ribut-ribut itu guys. Di situ Papiong Rizky Halo Bang Amin. Yang mana pilih saja. Ya mari bisa pung bisa tuh iman tuh pada lo daya mari pataru tu cara. Oh guys, oh. Lah ya dalam harus seman. Nah, itu dah. Oh, Laja itu orang yang paling rajin di rumahnya. Mencari ke Matua ya? Bilang halo. Siapa dulu Matua di Jayapura? Bilang halo. Oh, Bilang kau halo. bilang halo. Oh, halo Bilang kau Matua. halo Matua. Oh, bersama Queen. Bilang halo bersama Queen. Queen. Bersama Queen. Sampai jumpa ya, sampai jumpa. Mana sampai Juni? Ini ada pertanyaan ini. Ya, ini di belakang. Din sendiri yang buat Papiong sama Ibu yang doyo. Oh, Tinggal ada kayak begini. berapat saja ke rumah. Sudah dibagi-bagi tadi sebagian. Masih ada di rumah kalau mau datang. Datang saja. Kalau habis ya dipiong lagi toh. Masih ada surke, masih ada beras. Iya, foto tuh ibadah pengucap syukur kemangkana penata Pak Pendeta lagu Pak Pendeta di Timang Kurian Sumanga. Lata magi acara sitaruna yang itu magelu laku kakak-kakak pandu supaya memandu adik-adik. Lanjut silakan. Halo. Halo, Komandan. Selamat pagi, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Oke. Kita masuk di acara ekstra ini guys untuk tari-tarian dan hiburan-hiburan. Oh. Guys. Halo guys. Oh. Ay, purong serak-serak Papin. Masih ambil time kepala ini nak. Masih ada tuh di baptisnya, ano? Serak-serak mo. Lama po tadi sa Pak Pendeta na. Mana? Oh, ini guys. Foto guys. Oh, foto. Oke. Guys, itu fotonya. Ini foto ini. Mana yang lain? Ya model teh. Sama on. Oke. Ini tadi peserta baptis. Alam. Kasih tuh. Jadi dia Dapat terbuka. ya. Oke. Ke sini. 2 tik. Lagi 1 2 tik. Oke. Tabe. Kamera ka tuh. Mana kusang ano ni na di malapit kaya. Di man ni na papen. I'm sa mereka. Mami ka to mapot. Hindi ko pala makan dong. Ele. Hindi ko pala makan dong. Oh, mana dah. Ele. Hindi na makan dong le.
Mina magandang. Ele. Nakasih ka nene. Apa kayo nakasih ka nene yo? Cepako. Nakasih ka nene. Tulisan nakasih ka nene yo. Salah. Hindi ka tayo Yan lang tira tayo kung ako anak ko di sini. Satu, dua, tiga. Oke. Satu lagi ambil. Biar di sini bisa. Banda berapa pen? Dem pa Indonesia, betul, ambang betul. Mami. Weh. Pilih-pilih dah kalau dapat. Mami. Mana? Ya, mapato dala kita di baptis ya. Kasihan. Weh. Tambi dala ini. Makan. Ambil itu kita tahu. Ini betul. Biar yang nanti lu final atau kemudian. Ya. Oh, gitu loh. Ya, itu yun na yun. Yan alam mo, patama, ano mo te? Ape mo. Oo. Bari ape mo na tara, dapat pwede ganyan. Oh, ini mau Adam. Oh, Adam tu. Adam. Foto yan wa natin na. Kamera nanti lah. Kamu eh. Oke. Yan. Mana main ilmu kau bisa lagi nak. Wah, tidak cukup. Hey. Bangunin mo. Nah, bisa. Oh, kau yun. Oh, ya. Mama Maria. Ya. Woi. Foto dulu kau dah. Dah tulisin bang. Oke. Oke. Lanjut. Aduh, apa ini hati-hati. Sama le. Yo, tamari ibi madolo namane mani ote rakta namane mangkato tamane kumande tamane sule. Yo. Yo, panon mi kita gandang mi ya. Oh, iya tuh teman tarana kana jonte, iya tuh teman tarana kana ya. Yo, parandok mi.
Ce. Mau ke kantong. Tapu. Dua lebih. Sama. Lada-lada mau ke binti na to. Aduh kita makan, masa ada aduh itu mana orang makan lagi. Magil lu ini banyak sekali. Gimana Bito? Bito udah makan dah. Kalau cara magil lu itu berdiri semua. Betul belum ada. Senyum-senyum merekomipan. Dipakanawan tisinta. Ya, betawa mo pasti betawa. Iya. Betawa mo. Pasis itu. Dipapantan ni Ria. Wah, mangka mereka ya pia. Masih seri. Masih betul. Oh. Oh. Saya ngano mo. Oh yo, patami. Apa pocok-pocok ki? Para generasi-generasi. Oh, SM kita. Wah, mantap abang. Oke abang. Abang Jimmy memang. Wah, Tian. Jago Tian. Apa merlet kau tek dia? Mereka di sini lah aja, amang kamu tuh di sini lah aja. Mereka bang itu ada. Ke kantong. Ya. Ya oke. Barang ada musik ya. Wah, melawe pare gua. Lupa. Generasi semua ini guys. Generasi penerus di jemaat perempuan. Oke, kita dong, atur kita guys. Iya. Goyang aku pakai lo. Nama muka.
Iya. Tolong kamu. Tolong kamu anak-anak. Sabar kami mengulai. Masa Jojo. Goyang kami. Jojo. Para pendidik anak-anak sekolah minggu ini guys. Nalang mo pa mo ni Manigo yang hari itu datang kami. Sama selesai dia, sama selesai. Manigo itu na sorry. Yo, bisa apa? Putar lagi. Tama mo kami tumunguran na to. Tama mo kami. Sebenarnya na goyang. Oke, mantap Bang Elo. Oke, mantap pembelajar. Paman terawang biru, oh sudah nih bro.
Nanti lagi. Udah maloyo mo, mabita dia mo kapang na maloyo mo. Yo, maripi mo kumimadok ko to. Ya, maripi mo kumimadok ko to no. Tak kumande, maka peki kumande tamane-mane lang. Oke, kita Mari, masuk Ibu kami. di acara istirahat, guys. Ya, tama kami gereja tidak madok ko. Tanamut titinan. Wah, dia beres gratis, Bay. Negor apa ya, negor? Oh, Papa Sera. Ambilkan lah. Kasih nasi dikit. Kasih nasi Mari dikit. di musuh nasa madok ko. 5.000. Baik. No, Dennis datang deh. Yo. Primero el paro ko musuh nasa. Amane. Mari mo po naman satu. Para no ko. Yo mo. Tabe la kita solonasang mintu gitu torampo mo makure sumanga lantian lo totemo. Tamaripi mo. Antapala po patun lang ang tutumampata. Nabawangki Baba Pendeta Laumay Jemaat Bangulipo.
Kepada Bapak silakan. Ya, selama si tamu mani laku kita sola nasang dolo la mangando ki laku puang si tetena te usundun ni kaparanuan laum pamuntui ki batang kaleta sola nasang lu jome kami badan pekerja klasis balusu ki kuah salama paranu laku kamu kombongan ini te kombongan penamuan dio naminto pasakena puang lante sang tahun pare pangandota sola nasang di kuah den nopa nalante katuan la tatingayo lako pasakena puang rapak totu mampata tontong lempan tama katuan naminto kombongan lante kombongan penamuan. Nah, may kami sola nasang ta pamaatan itu jona penanta sangat tu tamane ungkamayay batang kaleta ulende kande syaway ta kurisumangay lan kapasambayangan. Tabe ta tororapa pasangat tu ta kurisumangay te kande pak kamasian na puang tu pantan ta pasaka sola nasang siya na pasaka kombongan. Ta masambayang. Tontong bangkan na puang say mga kurisumanga mati kalemi. Duga bang mi papayan ta makatuan ki kami taum mi opuang te may kamasukan nami. Lante sangat tua puang lante allo iate mi tunduikan siya mi anta akan lan kure sumangai. Tujuan na kamamasyam mi tu mi papayan tamate kombongan mi lante sang tahun pare. Kure sumanga tujuan na kami nombantu maadin tipanata marampau puang. Na kamu tontong puang lampas sakit tujuan na tahun mi. Pandita si sola majelis gereja. Tula tontong lampanata itu jua na pak kamayan lantai katuan laki patu lako. Nausundan ni kaparanuan na tebe kombongan mi lantai maturo te mau puang. Saka kande pak kamasyam mi laki pasi kalama batang kaleki. Kamu puang lampas sake juga den nopa na tontong pamatotolkan sola nasang. Toranalan katuan na kombongan mi opung la tontong lami pasake. To kapoduran jua na kande la tontong duka bang lami tadoi lalu katuan na si misa-misai. Lansangan na puang kipunga Yesu kirampo mak kure sumanga mati kalemi o puang. Haleluya, amin. Salam aku mandela kok kita Pokoknya kita isi Jawa Tengah ini guys. Masih ada KS ini guys. Oh masih ada. Oh guys. Masih ada. Ada tuh. Gelasnya juga bang tidak ada. Kita makan dulu guys. Ini mama tuh. Saja. Harap. Oke, mantap. Apa nanti? Weh, tawa aku le. Weh, tawa aku le. Iya, kayak gimana ya? Steam dulu nasinya guys.
nasi hitam. Mantap namo. Mantap. Piung. Mana buku? Makan daging babi. Apa yang dimakan di dalam sini kita spill dulu guys. Wow. Itu kan saya kalian apa mau? Makan dia. Kami alay ke piring busuk lah, Mbak. Aduh, Papa. Kita spill dulu. Apa yang ada di bawah ini guys? Oh, ada bakso. Piung juga. Jangan ada. Mantap. Om, kau udah kan deh Om. Maaf dia tuh nanti sambil. Kinalay kan dago lah. Tapi mungkin ini gimana? Makan. Silakan Pak Pin, terima kasih. Lanjut. Halo, makan banyak-banyak. Makan. Iya. Makan guys. Oke, Mbak, silakan. Makan. Wah, ada Ibu Guru dari Palawa. Selamat pagi, selamat siang Ibu Guru. Halo Ibu Guru. Apa di Kande? Mari makan. Oke, terima kasih. Makan guys. Oke, makan. Makan sampai kenyang. Oke. Makan sampai nganga. Kasih makan itu ada kasihan. Oke. Kita jeda dulu guys. Kita makan dulu. Makan dulu, Pak guys. Karena lapar mikir juga kasih.